Rekaman detik-detik pasukan Rusia mengepung parit tentara Ukraina ramai beredar di Telegram pada Sabtu 28 Januari 2023. Sejumlah pasukan Rusia bersenjata lengkap maju dan menyergap tentara Ukraina. Tak ada perlawanan dari pasukan Kiev. Mereka di dalam parit meletakkan senjata dan mengangkat tangan. Dalam narasi unggahan disebutkan inilah video pertempuran dan penangkapan tentara angkatan bersenjata Ukraina. Keluar semua, jangan tembak mereka. Prosedur untuk menangkap prajurit Ukraina melalui mata tentara Rusia. Jika ingin hidup, letakkan senjata dan berbaringlah di tanah, kata pasukan Rusia. Setelah dikepung, tentara Ukraina buru-buru memberikan senjata ke pasukan Rusia dan digiring keluar parit. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Вас никто не обидит. Давай сюда. Вытащи сюда. Возьми его. Ты один. Пойдем. За мной. Кто тут с этими с хохлами? Останьтесь. Влазь сюда, влазь. Ты сюда влазь. Здесь кто есть? Пожалеем, говорю, пожалеем, не ссыте, выходите. Слушай, куда они побежали? Туда? По дороге сюда побежали? Никто! Все здесь! Все здесь, да? Все, где? Все позиции кинули? Чего вы не кинули позицию? Все, сидите, держи их, пошли. Держи на прицеле до своих. Передай по рации, что все, блядь. Скажи по рации, все, нахуй. Есть кто, выходи. Живой есть кто, выходи, не тронем. Давай выходи. Не ссы, не тронем, обещаю. Выходи, выходи, поднятые руки. Все, давай, вылази, не ссы. Не бойся, не тронем. Ты один там? Ложись здесь. Вот сюда присядь. Вот иди сюда, вот сюда присядь. Вот так ляжь, туда головой ляжь. И лежи здесь. Все, вот так вот ляг и лежи спокойно. Не, оружие вытащи, блядь, оттуда. А? Вообще, а чем ты стрелял? Лежи здесь спокойно. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.